Sudah res ya. Lunas aja lo. Ayo. Mas aja nasi. Apa lagi no? Ayo, kami mungkin kawet kumpul. Ini acara kesepakatan kampus pupuk resipan dan pekajaran dan token wawu samping kayak garang-garang. Wentan hanya benak jeruk pupuk dalam, wentan hanya benak jeruk deso. Kau apa tu kalau kita dah mus? Jangan. Tujuan lunas berisi prarup persoruan lan perayas kita ring catur buana. Iki prakali ini wentan nyaksiam ring catur buana, wentan diriki ring Bali Banjar. Elingan puniki menjebol pengusaha ngemarjang saru, kijang gagi nedonan sang-sangan. Mangga wentan sane ngambil liriki. Saya tegol.